Allah, ya Allah, guide me all the way to your Jannah, ya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ašrafil anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddini, thumma amma ba'd. Uvažna braćo, poštovani sestre, uvažni gledatelji, srijeda, naš stalni termin u kojem se družimo sa knjigom Rijadus Salihin, vrtovi pobožnjaka. Večeras otvaramo jedno interesantno i lijepo poglavlje koje nam je potrebno nekoliko puta dnevno. O čemu se radi? Imam Nevevi rahmetullahi alejhi na 419. stranici za one koji imaju knjigu ovog formata. Počeo je sa novim poglavljem Selam, islamski pozdrav. Imam Nevevi rahmetullahi alejhi posvetio je posebno poglavlje u kojem je govorio o islamskom pozdravu selamu, o međusobnom rukovanju muslimana prilikom susreta i o traženju dozvole prilikom ulaska u kuću. 3 poglavlja koja su usko vezana, Imam Nevevi rahmetullahi alejhi stavio ih je u jedno te isto poglavlje. Svakako, islam u svom savršenstvu, u svojoj univerzalnosti nije ostavio niti jednu stvar, a da je nije detaljno pojasnio, pa tako isto i međusobno pozdravljanje ljudi. Islam je itekako definisao i za taj islamski pozdrav selam vezani su doista mnogi propisi. U osnovi nazivanje selama Assalamu alaikum znači mir vama. Da osoba koja sreće drugu osobu jednostavno želi da mu kaže što se tiče mene, u pogledu mene, o ti koji dolaziš meni u susret, ti si siguran i u miru i u blagostanju. Assalamu alejke, mir neka je na vas, wa alejkumus selam, i vi također neka ste u miru i blagostanju. Pa je Islam propisao ljudima prilikom susreta da jedni drugima nazivaju selam, a evo kazali smo otprilike šta znači prijevod selama. Prije nego počnemo komentarisati hadise i kuranske ajete koje Imam Nevevi rahmetullahi alejhi uvrstio ovo poglavlje, smatram pametnim i potrebnim da spomenemo rezimirano nekoliko propisa vezanih za ovo poglavlje, a nakon toga ćemo lagano krenuti sa ovim poglavljem. Prva stvar, kada je u pitanju nazivanje selama, kažu islamski učenjaci shodno argumentima Kur'ana i Sunneta, pohvalno i lijepo da čovjek prilikom susreta brata muslimana da mu nazove selam. Znači pohvalno i lijepo, nije obaveza. Znači ako bi se dvojica ljudi sreli i prošli, ne bi niko nikog poselamio, oni nisu griješni. Ali je pohvalno i lijepo da čovjek nazove drugom muslimanu selam. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Kada već selam bude nazvan, osobi kojoj je nazvan selam je obaveza stroga vađib da odgovori. Poslije ćemo spomenuti argumente koji na to ukazuju. Ono što je nama bitno sada da zapamtimo, početak selama, ona osoba koja prva naziva selam je znači dobrovoljno, pohvalno i lijepo djelo. Ali kada već bude selam nekome nazvan, odgovoriti na selam je obaveza i vađib. To je prvi propis koji večeras treba da spomenem. Druga stvar, u sunnetu Božijeg poslanika nalazimo da postoji 3 različita načina i 3 različite metode nazivanja selama. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. To je jedan način nazivanja selama. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Drugi način, assalamu alaikum wa rahmetullah. I treći način, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To su 3 načina nazivanja selama i svaki od ovih načina je, ako Bog da, validan, s tim što onaj najduži, najpotpuniji, za njega je najveća nagrada, kao što ćemo vidjeti u vjerodostojnim hadisima Božjih poslanika, alejhi salatu wasalam. Ono što su islamski učenjaci spomenuli u pogledu propisa nazivanja selama jeste da čovjek ako bi došao kod velike grupe ljudi, kod ljudi koji razgovaraju, ne čuju njegov selam, pohvalno je, a ne obaveza, da čovjek 3 puta ponovi selam. Pa pretpostavimo da je čovjek došao pred neki veliki skup, pa će kazati u jednom pravcu assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Ponovit će selam 3 puta, tako je činio Božji poslanik alejhi salatu wasalam. Isto od propisa koji su nažalost velika
nepoznanica mnogim muslimanima jeste da je sunnet i lijepo i pohvalno nazivati selam muslimanima koje čovjek i zna i koji ne zna. Nerijetko nam se dešava da čovjek se selami i naziva selam samo ljudima koji zna, bez obzira što zna da su muslimani. Mi ne govorimo o situaciji kada čovjek ide ulicom gdje živi u državi gdje je možda 50% muslimana, 50% nemuslimana. Već govorimo o situaciji kada se čovjek nalazi u društvu gdje apsolutno zna da su svi muslimani. Primjer radi čovjek kada je u džamiji, kada iziđe nakon džume, nakon bajrama i tako dalje. Znači u situacijama kada čovjek zna da su sve ljudi oko njega muslimani, propisano i sunnet je da naziva se selam ljudima i koji znamo i koji ne znamo. Nažalost, mi živimo u vremenu kada ljudi jedni drugima nazivaju selam samo ako jedni drugi znaju u privatnom životu. Od propisa koji se vezuju za ovo poglavlje jeste i da je Božji poslanik pojasnio ko će kome nazivati selam, pa kaže Allahu poslanik, ako neko je jahač, a čovjek drugi je pješak, onaj koji jaha, on će nazvati selam i on bi trebao da nazove selam onome ko pješači. Onaj ko pješači trebao bi da nazove selam onome ko sjedi, ko se ne kriči. Pojedinac će nazvati selam većoj skupini ili manja skupina će poselamiti veću skupinu i mlađi insan će nazvati selam starijoj osobi. Sve su to znači propisi koji su spomenuti u hadisima Božjih poslanika, alejhi selatu vesselam, pa znači kažemo jahač ili u današnje vrijeme znači čovjek koji se vozi autom nazvaće selam onome ko pješači. Onaj ko pješači, on bi trebao da nazove selam osobi koja sjedi, koja se ne kriči. Pojedinac treba da poselami grupu, a isto tako omladinac ili mlađa osoba treba da poselami starijeg insana. Isto tako u sunnetu Božjeg poslanika alejhi selatu vesselam nalazimo da je lijepo i sunnet poselamiti i malehnu djecu. Allahu poslanik alejhi selatu vesselam kada bi prolazio pored djeci, posvetio bi njima posebnu pažnju, pa bi ih poselamio islamskim pozdravom, selamom. Isto tako, jedna od nepoznanica jeste da se može, nije obaveza, ali se može poselamiti selamom i čovjek koji klanja. Pa primjer radi, uđemo u nečiju kuću i zatekli smo čovjeka kako klanja, možemo kazati Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Ili uđemo u džamiju, a zatekli smo nekog čovjeka kako klanja tahijetul mesdžid ili klanja sunnete, možemo tom čovjeku možemo mu nazvati selam, svakako on neće odgovoriti riječima, već kao što kažu islamski učenjaci, pratići hadise Božjeg poslanika u slučajevima kada su mu ljudi nazivali selam, a on je klanjao, može se odgovoriti na način da čovjek išareti rukom. Ako mu neko nazove selam, a on klanja, kaže selamu alejkum, čovjek će odgovoriti podizanjem ruke, podizanjem prsta ili klimanjem glave. Sve su to validni načini zabilježeni u vjerodostojnim hadisima Božjeg poslanika alejhi selatu vesselam, da su ashabi nazivali Božjem poslaniku selam kada bi on klanjao, pa u nekim predajama stoji da bi on poselamio i prstom, u drugim da ih poselamio rukom, a u trećim predajama stoji da bi ih poselamio, odgovorio bi znači na njihov selam klimajući glavom. Isto tako, interesantna stvar, dosta nam se puta desi da čovjek dođe nam neko i kaže poselamio te taj i taj. Da li je propisano poslati selam po nekome i ako nam je već neko poslao selam, kakav je propis? Dozvoljeno u islamu poslati selam po nekome određenoj osobi. Bili smo sa nekim insanom, pitali smo ga gdje ide i kaže idem kod tog i tog, pa mu mi kažemo prenesi moje selame, poselami ga od mene. Pa kažu islamski učenjaci, obaveza mu je ako se sjeti da prenese taj tvoj selam, a onog momenta kada on njemu prenese selam, insanu je obaveza da odgovori. Imamo dvije obaveze, odnosno imamo tri propisa. Dozvoljeno je, a možemo kazati i lijepo je u islamu, poslati nekome selam. Tako što ćemo, ako smo bili sa nekim insanom i kaže idem kod tog i tog, kažemo mu poselami ga od mene, prenesimo moje selame. To je dobrovoljna i dobra stvar. Osoba koja je ponijela taj selam kao obavezu, kažu islamski učenjaci, ako je svjesna, ako nije zaboravila, obaveza joj je da prenese taj selam, a insan kojim je poslan selam, onog momenta kada ga poselame, kada mu prenesu selam, obaveza mu je da odgovori na selam.
Odgovor na selam, shodno opet hadisima Božijeg poslanika, alejhi selatu vesselam, ako nam dođe neko i kaže poselamio te taj i taj, odgovorit ćemo na način wa alejke, wa alejhi selam. Wa alejke, wa alejhi selam, neka je mir i na tebe i na njega. Znači ako nam neko dođe i kaže poselamio je te taj i taj prijatelj, mi ćemo odgovoriti na način da kažemo wa alejke, wa alejhi selam. Wa alejke, wa alejhi selam. Isto tako, jedna od stvari koja je nepoznanica u ovom poglavlju jeste činjenica da velik broj ljudi prilikom ulaska u sjelo nazove selam. Iako velik broj muslimana odaljio se od tog selama, pa ćemo vidjeti da ljudi nazivaju razne neke druge pozdrave. U osnovi prvo bi čovjek trebao da nazove selam, a nakon toga ako hoće još neki drugi pozdrav kao šta ja znam, jeste se naspavali, kako ste i tako dalje. Ali ono što želimo spomenuti ovdje, da je spomenuti u vjerodostojnim hadisima da čovjek prilikom izlaska iz sjela, nakon što napušta nečiju kuću, da treba završiti svoje sjelo sa selamom. Čak je došlo u vjerodostojnom hadisu da kaže Božji poslanik, onaj prvi selam prilikom ulaska nije ništa prioritetnije od onoga kada mi izlazimo. Pa treba oživljavati ove sunnete da čovjek kada dolazi kod nekog Esselamu alaikum i kada izlazi od njega, od njegove kuće, iz njegove radnje opet Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Velik broj ljudi, muslimana, kako naših Bošnjaka, tako i muslimana u cijelom svijetu ne praktikuje ovaj sunnet. Ljudi prilikom izlaska ne selame jedni drugi ovim islamskim načinom selamljenja, pa je propisano muslimanima prilikom dolaska nekome, prilikom susreta i prilikom odlaska. Čak ćemo vidjeti u hadisima Božijeg poslanika do te mjere da Allahov poslanik preporučio da ako dvojica ljudi šetaju, idu, pa naiđe drvo i oni se rastavi. Kaže, ako se opet njih dvojica sretnu, propisano i lijepo je da poselame jedan drugog. Esselamu alaikum wa rahmetullah. Pogledajte koliko propisa i koliko hadisa Allahov poslanik alejhi selatu vesselam izrekao je samo o islamskom pozdravu selamu. Prilikom selamljenja i prilikom susreta pohvalno i lijepo je da se muslimani rukuju, muškarci sa muškarcima, žene sa ženama ili muškarci sa ženama s kojima ne mogu da stupe u brak zato što su im to bližnje rodice. Znači, pohvalno je i lijepo da muškarci se rukuju sa muškarcima, žene sa ženama. Imamo u vjerodostojnim hadisima da je Božji poslanik kazao kada se dvojica ljudi sretnu i poselame se, uzvišeni Allah im oprašta grijehe. Muškarac će selamiti muškarce, žena će se rukovati i selamiti sa ženama, a muškarac ili žena se mogu rukovati samo u slučaju ako su bližnja rodbina do te mjere da ne mogu stupiti u brak, to jeste da je muškarac mahrem ženi, a čovjeku muslimanu, muškarcu se nije dozvoljeno rukovati sa ženama koje, hajde da kažemo, nisu njegove rodice, kao što nije muškarcu, tako isto nije ni ženama. Znam da je to jedan veliki problem, jedna velika praksa koja se ukorijenila u mnogim muslimanskim sredinama, ali propis je propis. Allahov poslanik kada mu dolazile žene da daju prisegu, još je on bio, hajde da kažemo, poslanik i on je bio vrhovni vođa, imao je određene privilegije u svome društvu nad ostalim ljudima, opet, znači kada mu žene pružile ruku, kazao bi, ja se ne rukujem sa ženama. Svakako taj, da ga nazovemo, nelijepi običaj koji se ukorijenio u islamskim društvima i muslimanskim sredinama, treba ga iskorjenjivati na način da ćemo naše sestre muslimanke podučavati da ne pružaju ruku muškarcima, a isto tako muškarce podučavati da ne pružaju ruku ženama, jer je to strogo zabranjeno. Nakon toga vraćamo se ovom našem poglavlju, počinjemo od 419. stranici, vrijednost nazivanja selama i naredba o njegovom širenju. Imam Enevi citirao nam je na početku kuranske ajete sure En-Nur gdje kaže uzvišeni Allah: o vjernici, u tuđe kuće ne ulazite dok dopuštenje ne dobijete i dok ukućanima selam ne nazovete. O vjernici, ovi koji vjerujete u Allaha, ovi koji vjerujete u sudnji dan, u tuđe kuće. U tuđe kuće. Znači ovdje ne potpada propis za svoje kuće. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, u tuđe kuće ne ulazite dok dopuštenje ne dobijete. Ovo je jedan veliki propis, nažalost velik broj ljudi, pogotovo u nekim ruralnim sredinama na selima, u gradovima je već drugačiji propis, ali
drugačija praksa. Na selima jednostavno se desi da ti neko od komšiluka dođe i sjedni na seču i onda kaže selam alejkum imali bujruma. Pa kaže uzvišeni Allah o vjernici. Pogledajte kako Islam precizira i najsitnije stvari u ljudskom društvu. Kako se ne bi desilo da neko uđe u kuću, a domaćin te kuće nije spreman da ga prihvati ili se možda nalazi u situaciji u kakvoj ne bi želio da ga sretni. Možda je čovjek otkrivenog tijela, možda je kuća nije počišćena, pa je u islamu naređeno strogo da čovjek prije nego što uđe pokuca, da traži dozvolu da nazove selam. Ako ne dobije dozvolu, treba da se vrati i ne smije da se ljuti. Pa kaže uzvišeni Allah o vjernici, u tuđe kuće ne ulazite dok dopuštenje ne dobijete. U tuđe kuće, u svoju kuću smiješ ući, ne trebaš tražiti dozvolu jer je to tvoja kuća. Ali u tuđe kuće ne može se ulaziti osim da čovjek zatraži dozvolu, da nazove selam i ako mu se dozvoli uče, ako mu se ne dozvoli, onda će se vratiti. Pa kaže uzvišeni Allah, o vjernici, u tuđe kuće ne ulazite. Ne ulazite, zabrana. Iz ovoga proizilazi da neko ko uđe u tuđu kuću, nije tražio dozvolu, učinio je haram. Nažalost, u velikom broju slučajeva na selima ljudi ulaze u kuće bez da traži bilo kakvu dozvolu ili eventualno ako naiđu da je kuća zaključana, tada se naljuti na svoga komšiju, što je neispravno, apsolutno neispravno. Pa kaže uzvišeni Allah, o vjernici, u tuđe kuće ne ulazite dok dopuštenje ne dobijete i dok ukućanima selam ne nazovete. Prije ulaska traži se dozvola i naziva se selam. To su smjernice uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. A vidjet ćemo da je poslije pojašnjeno u vjerodostojnim hadisima da Božji poslanik kaže innema ju'ila al-istizanu min ajli al-basar. Traženje dozvole prilikom ulaska u nečiju kuću je učinjeno i propisan zbog pogleda. Šta mislite, čovjek uđe u tuđu kuću i zatekne čovjeka u nekoj situaciji u kakvoj ne bi volio da ga je zatekao. Možda sa svojom suprugom ili možda se preslači ili je kuća možda razbacana i tako dalje. Pa kaže Božji poslanik, doista je propisano traženje dozvoli u tuđu kuću zbog pogleda. Pogledajte kako je Islam savršen, kako je Islam lijep. Nije ostavio ništa što bi moglo pocijepati međuljudske odnose, a da to nije definisao. Zamislite kako bi se čovjek osjećao da mu neko uđe u kuću i zatekne njega u situaciju kakvoj ne bi volio da ga zatekne. Kako bi se osjećao prema tom čovjeku? Osjećao bi se povrijeđen, osjećao bi se da je ugrozio neko njegovu privatnost. Pa bi to poljuljalo njihove odnose. Pa je uzvišeni Allah, znajući šta je najbolje za njegove robe, naredio da se ne smije ulaziti u tuđu kuću dok se ne traži dozvola. Danas je to možda zvonce ili kucanje na vrata i tako dalje. I dok se selam ne nazove ukućanima te kući. Kažu islamski učenjaci, pogledajte savršenstva Islama. Shodno opet hadisima Božjih poslanika koji bilježi imam Ebu Davud, da Božji poslanik kada bi tražio dozvolu da uđe kod nekog, kada bi čekao da gazda kući, domaćin iziđe, sklonuo bi se, ne bi bio direktno na vratima. Kaže, stao bi ili na lijevu ili na desnu stranu. La ilaha illallah. Kako je Islam lijep, kako je savršen. Jer čovjek ako stane pravo na vrata, kada čovjek otvori vrata, on odmah pogleda u njegovu kuću šta tamo ima. Može vidjeti njegovu suprugu, njegovu kćerku, možda može vidjeti nešto što ne treba da vidi. Pa je Allahov poslanik svojom praksom pojasnio i potvrdio da čovjek kada traži dozvolu neće stajati pravo pred vratima, već će otići na lijevu stranu ili na desnu stranu kako njegov pogled ne bi sjekao tamo u unutrašnjost kući. Nakon toga kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala opet u suri An-Nur u 61. ajetu فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. A kada ulazite u kuće, vi ukućane njene pozdravite pozdravom od Allaha propisanim, blagoslovljenim i uljudnim. Kaže, kada vi ulazite u svoje kuće, nerijetko se dešava da ljudi nazivaju selam samo kada ulaze kod nekoga u goste. Ne, propisano je vjernicima da svaki put kada ulazi u kuću
I na tome treba da se odgajamo, da odgajamo svoju djecu kada god ulazi u kuću, Esselamu alaikum. Došli su iz škole, Esselamu alaikum. Dolazi iz džamije, Esselamu alaikum. Bili su u parku, igrali se lopte, ulazi u kuću, babo i mama, Esselamu alaikum. I svakako da roditelji odgovore svojoj djeci. Pa kaže uzvišeni Allah, i kada ulazite u kuće, vi ukućane njene pozdravite pozdravom od Allaha propisanim. Selam, nazivanje selama je propis koji je došao od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa pogledajte opis selama. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, nazovite pozdravom od Allaha propisanim, blagoslovljenim i uljudnim. Blagoslovljen, to je pozdrav blagoslovljen i uljudan, lijep. Pa je propisano, znači ljudima, nerijetko se dešava da čovjek ulazi u svoju kuću i ne naziva selam, što je neispravno. Čovjek prilikom ulaska u kuću ne treba tražiti, rekli smo, dozvolu, ali treba poselamiti svoje ukućane, svoju djecu, svoju suprugu, svoju majku, svoga oca i tako dalje. U trećem ajetu kojeg imam Ennevi citirao u ovom poglavlju stoji da je kazao uzvišeni Allah وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا وَرُدُّوهَا. Kada pozdravljeni budete, kada vas neko poselami, lepšim od njega odpozdravite ili ga uzvratite. Kaže uzvišeni Allah, kada budete pozdravljeni, kada vas neko poselami, vi na ljepši način odgovorite ili samo odgovorite. Ovo je dokaz za onu tvrdnju na početku kad smo rekli nazivanje selama u početku je sunnet, pohvalno, lijep postupak, ali odgovoriti je obaveza, jer uzvišeni Allah ovdje kaže kada budete poselamljeni, odgovorite ljepši ili samo odgovorite. Pa je ovdje došlo u naredbenoj formi odgovorite, što znači obaveza je odgovoriti. Šta znači ovo na ljepši način odgovorite? Rekli smo da imamo 3 načina nazivanja selama. Pa ako nama neko kaže Esselamu alaikum, samo, mi ćemo odgovoriti ili Esselamu alaikum ili malo ljepše od toga. Esselamu alaikum wa rahmetullah wa alaikumu selam wa rahmetullah. Ili ćemo još malo dodati, pa kada nam neko kaže Esselamu alaikum, mi ćemo reći wa alaikumu selam wa rahmetullahi wa barakatuh. Pa smo mi na taj način odgovorili na ljepši način, a minimalno treba da odgovorimo onako kako nam je nazvan selam, pa ako nam je neko rekao Esselamu alaikum, mi ćemo odgovoriti wa alaikumu selam. Ako nam je neko rekao Esselamu alaikum wa rahmetullah, mi ćemo reći wa alaikumu selam wa rahmetullah. Pa treba da odgovorimo na isti način ili bolji. Pa smo rekli da je odgovaranje na selam po mišljenju islamskih učenjaka shodno ovom kuranskom ajetu obaveza. Nakon toga u 545. hadisu od Abdullah ibn Amra el-Asa radijallahu ta'ala se prenosi da je neki čovjek upitao Allahog poslanika šta se smatra najboljim vidom islama. On mu odgovorio da dijeliš hranu, da nahranjivaš siromahe i da nazivaš selam i onome koga poznaješ i onome koga ne poznaješ. Pita čovjek Allahog poslanika alejhi salatu vesselam Ejul islami hajr, koji islam je najbolji? Kako da se ja najbolje ponašam u islamu? Pa kaže Allahov poslanik, u to vrijeme je bilo mnogo gladnih osoba kao što ih ima i danas. Pa kaže najbolji islam je da ljude hraniš, da dijeliš hranu i da nazivaš selam i onima koje znaš i onima koji ne znaš. Muslimane koji znaš i muslimane koji ne znaš, da im nazivaš selam. To je propisano čovjeku muslimanu i to se smatra jednim od najljepših vidova islama. Nakon toga u 847. hadisu od Ebu Umare i Bara ibn Aziba radijallahu ta'ala su prenosi da je rekao Allahov poslanik naredio nam je 7. Allahov poslanik naredio je, preporučio je 7 stvari u pogledu odnosa muslimana među muslimanima. Pa kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam da obiđemo bolesnika. Ako je naš komšija, naš prijatelj, naš poznanik bolestan, njegovo pravo je, od prava muslimana jeste da ga obiđemo. Druga stvar, da pratimo dženazu. Ako je preselio naš poznanik, prijatelj, rođak, da odemo i da pratimo njegovu dženazu, da dovimo Allahu subhanahu wa ta'ala za njega da mu oprosti grijehe. Da nazdravimo onome ko kihni. Vidjet ćemo poslije, od propisa islama jeste i propis kihanja. Pogledajte savršenstva.
Za propise kihanja, znate koliko se propisa vezuje? Čovjek kada kihne kaže alhamdulillah, kihnuo je i kaže alhamdulillah. Oni koji ga čuju po mišljenju određenog broja učenjaka obavezni su da mu kažu jerhamuke Allah, Allah ti se smilovo. On kaže alhamdulillah, hvala Allahu što sam kihnuo. Ljudi koji ga čuju kažu jerhamuke Allah i onda onaj koji kihnu odgovara njima i kaže jehdikumullah wa yuslihu balekum, Allah i vas uputio i popravio vaše stanje. Pa za ovo kihanje, vidjet ćemo poslije, vezuju se mnogi propisi. Kome je nazdraviti, kome je ne nazdraviti i tako dalje. Pa kaže Allah poslanik, kada čujete čovjeka da kaže da kihnu i kazao alhamdulillah, vi recite jerhamuke Allah. Nažalost, velik broj muslimana, procentualno 95%, nikada nisu čuli za ova nazdravljanja, već ljudi kada neko kihne, nazdravlja i to je to. Što je suprotno bontonu Islama. Islam nas uči da čovjek kada kihne da se zahvali Allahu, a današnja nauka je otkrila koliko je korisno za ljudsko tijelo kihanje, pa je to Božji poslanik prije 1600 godina preporučio da čovjek kada kihne kaže alhamdulillah, gospodaru svjetova hvala koji je dao da tako lijepo kihnem i da svoje tijelo rasteretim, a onaj ko čuje kaže jerhamuke Allah, Allah ti se smilovao, a onda on odgovara jehdikumullah wa yuslihu balekum, Allah vas uputio i popravio vaše stanje. Nastavljamo ovih 7 stvari koje su spomenuti u ovom hadisu, pa kaže da se nazdravi onome ko kihne, da pomognemo slabome, znači ako je insan zakinut, nekoga uznemirava, da takvom insanu pomognemo, da pružimo podršku onome kome je nanesena nepravda, da širimo selam. Zbog ovoga Imam Nevi citira ovaj hadis, da budemo znači od onih koji će širiti selam. Kako? Nazivajući selam ljudima, hajde da kažemo oživljavajući tu praksu. Ako pogledamo u historiju evo naših savremenih učenjaka, za šeha Muhammeda Saliha El Uthejmina se prenosi da je njegova kuća bila nekoliko stotina metara od džamije, da je se dugo zadržavao idući iz džamije, svakog insana kojeg bi sreo poselamio bi islamskim pozdravom. A vidjet ćemo da je to bila i praksa ashaba, da su izlazili na pijacu, ne želeći ništa da kupe, samo da bi sreli ljude i da bi im nazivali selame i na taj način jačali međuljudske odnose i na taj način postizali sevape koji ćemo poslije vidjeti za nazivanje selama. Nakon toga, hadis 848. Od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala se prenosi da je Allah poslanik rekao: nećete ući u džennet sve dok ne budete vjerovali. Prvi uvjet, nećete ući u džennet dok ne budete vjerovali. Ne može ući nevjernik u džennet. Nećete ući u džennet dok ne budete vjerovali. To je prvi uvjet. Pa kaže se dalje u hadisu, a nećete biti potpuni vjernici sve dok jedni druge ne zavolite. Aha, nećete ući u džennet dok ne budete vjernici. Nećete potpuno vjerovati dok se ne zavolite. To je druga stepenca. A kaže Allah poslanik, želite li da vam ukažem na nešto što će, ako to budete prakticirali, dovesti do toga da se međusobno zavolite. Širite selam međusobno, nazivajte jedni drugima selam. Pogledajte kako ide stepence. Nećete ući u džennet dok ne budete vjerovali. A nećete potpuno vjerovati dok se ne zavolite. Hoćete li da vam kažem na nešto, da vam ukažem na nešto, ako budete radili, vi ćete se zavoljeti. Nazivajte jednim drugima selam. Obrnuto, s kraja hadisa, nazivajte selam, pa ćete se zavoljeti. Kada se zavolite, tada ćete potpuno vjerovati, a kada potpuno vjerujete, tada ćete ući u džennet. Allahu akbar. Nazivajte selam da biste se voljeli. Ako se zavolite, tada ćete potpuno vjerovati, a ako potpuno vjerujete, tada ćete ući u džennet. Pa ovaj hadis nedvosmisleno ukazuje da je korist nazivanja selama povećanje međuljudskih odnosa i međusobne ljubavi među muslimana. Razlika je kada naiđeš pored čovjeka i čovjek obori glavu, namrgodi se, srdit, ljutit, a razlika je kada čovjek naiđe pored insana pa mu pruži ruku, assalamu alaikum, alaikumu selam, pa gdje si, pa kako si. To jača međuljudske odnose jednog društva. Rekli smo, Islam neprestano podstiče na sve što će jačati međuljudske odnose ljudi u jednom društvu. Nakon toga, u hadisu od
Ebu Jusuf, Abdullah ibn Selama radijallahu ta'ala anhu, ovo je jedan od prvih hadisa koji je Allahu poslanik izrekao kada je došao u Medinu. Tek učinio hidžru, među prvim hadisima koji je Allahu poslanik rekao, prenosi se od Ebu Jusufa, Abdullah ibn Selama radijallahu anhu, da je čuo Allahu poslanika kako kaže: o ljudi, širite selam, nazivajte jednim drugima selam, dijelite hranu, čuvajte rodbinske veze i klanjajte namaz dok drugi spavaju, pa ćete ući u džennet spokojno. Pogledajte, 4 stvari koje čovjek ako radi, ući će u džennet. 3 stvari su vezane za čovjekov odnos prema narodu i društvu, jedna je vezana za Allaha. Pogledajte, to je islam. 3/4 su vezane za narod, a jedna je vezana za gospodara. Pa kaže Allahu poslanik alejhi selatu vesselam u ovom hadisu: o ljudi, nazivajte jedni drugima selam. To je prva stvar. Druga stvar, dijelite hranu, nahranjujte siromahe. Druga stvar. Treća stvar, čuvajte rodbinske veze. Pazite na rodbinu, obilazite, pitajte, komunicirajte i na kraju klanjajte noćni namaz. Kada drugi ljudi spavaju, ući ćete u džennet spokojno i mirno. Pa 3 stvari, nazivajte selam, dijelite hranu, čuvajte rodbinske veze. 3 stvari od ove 4 vezuju se za naš odnos prema ljudima, a jedna stvar se samo vezuje za naš odnos prema Allahu putem noćnog namaza. Pa vidimo, od vrijednosti nazivanja selama jeste da kada se on nađe u komparaciji zajedno sa 4 druge stvari, odnosno sa druge 3 stvari, da je razlog ulaska u džennet nazivanje selama, dijeljenje hrani, čuvanje rodbinskih veza i klanjanje noćnog namaza, ući ćete u džennet lagano i smireno. Nakon toga onaj poznati događaj koji sam malo prije spomenuo, 850. Hadis od Tufejla ibn Ubeja ibn Ka'ba, on pripovijeda, znači ja ću to rezimirati, da je on s Abdullah ibn Omerom se mnogo družio, pa bi Abdullah ibn Omer izlazio na pijacu i ne bi ništa kupovao. Pa je njega to zainteresiralo i kaže, obraćajući se njemu, kaže: ti izlaziš veoma često na pijacu, odeš, prohodaš i vratiš se. Nikada ne pitaš ni za cijenu, ni cecankaš, ni pazarivaš. Pa mu je kazao Abdullah ibn Omer radijallahu ta'ala anhu: na pijacu idemo radi selama, da ga nazivamo onome koga sretnimo. On je izlazio, znači pogledajte koliko su ti ljudi pazili na društvo. Izlazili su samo da se sretnu sa ljudima, da im selam nazovu, da se međusobna ljubav među njima poveća. Nakon toga, Imam Nevevi rahmetullahi alejhi u 132. poglavlju kaže način nazivanja selama, gdje je pojasnio on u svome govoru, iako u ovoj knjizi veoma je malo govora od imama Nevija, ovdje kaže imam Nevi, pohvalno je da onaj koji prvi naziva selam kaže: Esselamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh, neka su na vas mir, Allahova milost i njegov blagoslov, koristeći pri tome zamjenicu za množinu. Znači, makar mi sreli jednog čovjeka, mi možemo kazati Esselamu alejke, selam i mir neka je tebi, alejke. Ovo ke u arapskom je za jedninu. Ali je lijepo i pohvalno da čovjek nazove za množinu i kaže Esselamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh. Znači da se nazivanje selama bude na način množine, s tim što ako bi čovjek nazvao selam u jednini, njegovo nazivanje selama je validno i potpuno, jer vidjet ćemo u hadisima nekim da su ashabi znali doći i poslaniku kazati Esselamu alejke i ne bi to Božji poslanik alejhi salatu vesselam negirao. Isto onaj koji odgovara, pohvalno je da odgovori u množini i da kaže wa alejkumus selam, ne wa alejke selam, iako je ispravno i može, ali je bolje da to bude u množini wa alejkumus selam wa rahmetullahi wa barakatuh. 851. hadis, Imran ibn Husayn radijallahu ta'ala anhu kazuje: neki je čovjek došao kod vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem i rekao Esselamu alejkum, a vjerovjesnik odgovori na selam, nakon čega čovjek sjede, tada vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem reče 10 sevapa. Nazvao je čovjek najkraću vrstu selama i kaže Esselamu alejke, Esselamu alejkum. Kaže Božji poslanik 10. Najkraća verzija 10 sevapa. Pa kaže, nakon toga dođe drugi čovjek i reče Esselamu alejkum wa rahmetullah.
dodao je riječ Assalamu alaikum wa rahmetullah. Božji poslanik povećaje se vape i kaže 20. Pa je čovjek sjeo, pa kaže ovaj ashab, tada dođe i treći čovjek i reče Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Vjerovjesnik tada odgovor na selam, a čovjek sjede, tada vjerovjesnik reče 30. Hadis bilježi imam Ebu Davud Tirmizija. Znači, kada čovjek nekome nazove samo selam, kaže Assalamu alaikum, ima 10 selapa. Ako kaže Assalamu alaikum wa rahmetullah, samo riječ dodao, 20 sevapa shodno riječima Božijeg poslanika. Ako doda i drugu riječ Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh, 30 sevapa. Pa pogledajte koliko mi dnevno izgubimo sevapa, što ne dodajemo selam potpun Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh, a prilikom ulaska u kuću, prilikom izlaska iz kući, koliko puta čovjek u toku dana naziva selam. Zato smo rekli na početku ovog druženja da ovo su propisi koji su nam svakodnevno potrebni. Nakon toga Imam Nevi citirao je hadis 852. od Aiše radijallahu ta'ala anha. Aiša kazuje, jednom prilikom Allahu poslanik alejhi salatu vesselam rekao mi je: evo, Džibril ti naziva selam, a ja mu rekao wa alejhi selam wa rahmetullahi wa barakatuh, neka su i na njega mir, Allahu milost i Allahu blagoslov. Rekli smo, Imam Nevi rahmetullahi alejhi kada komentariše ovaj hadis kaže: yustahabbu an yarudda ala rasuli ma'hu fa yaqulu wa alejke wa alejhi selam. Kaže, pohvalno i lijepo je kada neko nekome prenese selam. Kao što ovdje Božji poslanik je preneo Aiši selam od Džibrila. Džibril je poslao selam Aiši, pa Božji poslanik kaže, evo Džibril te selam i o Aiša. Pa je ona odgovorila wa alejhi selam. Pa na osnovu tog hadisa islamski učenjaci su postavili pravilo da čovjek kada odgovara nekome na selam da kaže wa alejke i tebi selam wa alejhi selam. Wa alejke wa alejhi selam, wa alejke wa alejhi selam. Znači ako nam neko dođe i kaže poselamio je te taj i taj, mi ćemo odgovoriti na način što ćemo kazati wa alejke wa alejhi selam. Nakon toga 853. hadis od Enesa radijallahu ta'ala prenosi da bi vjerovjesnik sallallahu alejhi ve selleme kada bi nešto rekao to ponovio 3 puta, sve do ga prisutni u potpunosti ne bi razumjeli, a isto tako kada bi došao među ljude i poselamio, učinio bi to 3 puta. Kaže Imam En-Nevevi, ovo se vjerovatno odnosi na situaciju kada se u skupu nalazi velik broj ljudi. To je ono što smo na početku spomenuli. Allahu poslanik bi ponekada, kada bi bila potreba zatim, ponovio neku riječ ili rečenicu ili propis 3 puta kako bi ljudi bolje zapamtili. Isto tako kada bi došao u masu ljudi pa neko razgovara, neko čuje, neko ne čuje, Božji poslanik bi nazvao 3 puta selam, pa smo to pokazali praktično na početku. Ako znači ima dosta ljudi da kaže assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum, znači pohvalno je, ali ako su ljudi čuli naš selam, nema onda potrebno se ponavlja, dovoljno da čovjek jednom kaže assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Nakon toga navodi Imam En-Nevi rahmetullahi alejhi hadis u kojem stoji da Allahu poslanik kada bi dolazio kod nekoga naveći, postoji mogućnost da ima ljudi koji su legli spavati, a ima ljudi koji su budni. Pa kaže se da Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kaže, on bi dolazio noću i tiho nazvao selam da ne probudi one koji su zaspali, ali ipak dovoljno glasno da ga čuju oni koji su bili budni. Pa je od sunneta da čovjek bude umjeren prilikom nazivanja selama. Pa primjer radi, ako smo došli kod nekoga u kuću, a možda ima u toj kući dijete koje spava ili možda da nekog ne uznemirimo, nazvat ćemo to na način da nas čuju oni koji su prisutni, a da ne probudimo one koji spavaju. Ako bi došli kod nekoga na sjelo, naveče, u kuću u kojoj ima djeci, nazvat ćemo selam na način kako ga je nazivao Božji poslanik, da nas čuju ljudi, a isto tako da to ne probudi osobu koja spava. Nakon toga 855. hadis od Esme bint Jezid radijallahu ta'ala anha
Prenosi se da Allahov poslanik alejhi selatu vesselam jednoga dana prošao kroz džamiju, a u njoj je sjedila skupina žena, pa ih je poselamio pokretom ruke. Hadis bilježi Imam Tirmizija, kaže Imam Enevi, ovim se želi reći da ih je poslanik alejhi selam poselamio i riječima izgovarajući riječi i išaretom, to jest podizanjem ruke, što potvrđuje i predaj koji bilježi Ebu Davud. Znači, Božji poslanik je prošao kroz džamiju, a u jednom dijelu džamije su sjedile žene, pa je Božji poslanik poselamio spajajući u svome selamu dvije stvari. Assalamu alaikum, znači poselamio izgovarajući riječi i išaretom, znači pokazujući svojom rukom. Pa iz ovog propisa islamski učenjaci spominju da čovjek kada naiđe, kada pored skupine žena, nema smetnje da tim ženama nazove selam. Postoji različite predaje i govor učenjaka da čovjek ako naiđe samo pored jedne ženi, da li treba da je nazove selam ili ne. U svakom slučaju, ako bi se radilo da je čovjek mlad i mlada djevojka, Allah najbolje zna, bolje izbjegavati i nazivanje selama, kako na taj način ne bi se otvarala vrata šetanu, ali ako čovjek naiđe pored više žena ili žena koji su, da kažemo, u nekim poznim godinama, nema smetnje da im nazove selam, pogotovo u našim krajevima gdje se od čovjeka koji prakticira vjeru, kada naiđe pored žena, one očekuju zato što se na njemu vidi da praktikuje vjeru. Ako čovjek znači naiđe iz džamije pa da poselami znači žene, inšala bizna, u tome nema ništa sporno shodno ovom hadisu Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam. Nakon toga, 857. hadis od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu se prenosi da je poslanik rekao: jahač naziva selam pješaku, pješak onome ko sjedi, a manja skupina većoj. U jednoj predaji i mlađi prvi naziva selam starijim. To je ono što smo pojasnili na početku od propisa nazivanja selama. Da Allahov poslanik je napravio kao neki redoslijed ko bi kome trebao da nazove selam. Iako ćemo poslije vidjeti da je najbolja osoba ona koja prva nazove selam. Ali neki bonton i neka ljestvica jeste da onaj ko vozi auto ili u prijašnje vrijeme ko je jahač, on će nazvati selam nekome ko pješači ili nekome ko sjedi. Ako imamo osobu koja pješači, a neko sjedi pored puta ili negdje u svojoj radnji, onda osoba koja prolazi, ona je ta koja će nazvati. Ne da čeka da mu neko iz radnje ili onaj ko sjedi nazove selam, ne. Znači ako čovjek brže prolazi, znači autom ili jahajući, on će nazivati selam osobama koji pješači ili koji sjedi. Ako čovjek pješači, nazvaće selam onima koji sjedi. Manja skupina ili pojedinac poselamit će veću skupinu, a mlađi insan će poselamiti onoga koji je stariji. To su neka osnovna pravila za kom je treba nazvati selam. Nakon toga dolazimo do pitanja, znači koji smo malo prije spomenuli, to je od Ebu Umami El-Bahili radijallahu ta'ala kazuje da je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam rekao: uistinu je Allahu bliži i kod njega odabrani onaj čovjek koji prvi nazove selam. Dvojica ljudi idu i prolazi. Kod Allaha je bolji i na većem stepenu onaj koji prvi nazove selam. Pogledajte kako je vjera lijepa, kako je plemenita, kako je potpuna, kako je savršena, da postiče da se ljudi natječu u tome da jednim drugima iskažu selam i mir. Zamislite kada idete navečer ulicom i ide neko u susret, pa možda vas je i malo strah ko je, šta je, ali kada vam čovjek kaže assalamu alaikum, mir vama, ne sikirajte se, ne brinite se, od mene vas ne može zadesiti ništa loše. Assalamu alaikum, mir vama, wa rahmetullah, i Allahova milost, wa barakatu, i Allahov blagoslov neka je na vas. Pa se čovjek onda ljepše osjeti. Pa pogledajte kako Islam preporučuje da ljudi prilikom susreta, da se natječu ko će kom je prije iskazati selam i blagostanje koje je spomenuto. U drugom hadisu stoji, neko je upitao: Allahu poslaniće, kada se dvojica ljudi susretnu, koji će od njih dvojice prvi nazvati selam? A on odgovori: onaj koji je odabraniji kod uzvišenog Allaha. Ko kome kaže treba nazvati selam? Dvojica
kaže, onaj koji je više odabran kod Allaha, on će požuriti i on će nazvati selam osobi koju je sreo. Tako da postigne ovu vrijednost spomenutu u ovom hadisu. Nakon toga dolazimo do onog propisa koji smo spomenuli na početku, jer smo mi na početku pokušali da rezimiramo sve propise vezane za selam, odnosno većinu tih propisa, svakako da ima propisa koji nismo spomenuli. Kaže Imam En-Nevevi u 134. poglavlju, pohvalno je nazvati selam osobi koja se u kratkom vremenu sretne više puta, kao na primjer onaj ko uđe pa izađe, pa opet ubrzo zatim uđe, ili ako se između dvojice ljudi ispriječi drvo ili nešto slično. Kaže Imam En-Nevevi, pohvalno i lijepo je da ako su dvojica ljudi bili u kontaktu, sjedili, pa je čovjek izišao i vratio se brzo, ili su išli pa ih rastavilo drvo, da opet jedan drugom nazovu selam. Subhanallahil azim, kako je vjera savršena, kako je potpuna, kako je precizno definisala čovjekove postupke u toku dana. Čovjek sjedi sa čovjekom, otišao je samo, izišao je kratko, vraća se, opet esselamu alaikum. Čovjek pješači, između njih dvojice je auto ili između njih dvojice je drvo, opet kada sretni assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Zbog bitnosti ovog ibadeta i zbog bitnosti tragova koji proizilaze iz toga, vidjeli smo u onom hadisu, nazivajte selam da biste se zavoljeli. Ako se zavolite, onda ćete potpuno vjerovati. Ako potpuno vjerujete, onda ćete uz Allahovu pomoć ući u džennet. Kaže se u hadisu od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu, u hadisu koji govori o čovjeku koji nepropisno obavljao namaz. Prenosi se da je ovaj čovjek nakon što je klanjao došao poslaniku i nazvao mu selam, pa mu je poslanik alejhi selam na selam i odgovorio. A nakon toga mu rekao, vrati se opet klanjaj jer ti uistinu nisi klanjao. On se vratio, ponovio namaz, a zatim opet prišao poslaniku i opet mu nazvao selam. Pa se sve ovo ponovilo 3 puta. Poznati onaj hadis u Buhari i Muslimu, da jedne prilike Allahov poslanik sjedio sa svojim ashabima. Pa je ušao u džamiju čovjek i klanjao je prije što se sjedne u džamiji je propisano i velik broj ljudi i to ne zna da je propisano čovjek prije što sjedne u džamiji da klanja 2 rekiata. Ta 2 rekiata se zovu tahijetul mesdžid. U vjerodostojnom hadisu Božji poslanik kaže kada neko od vas uđe u džamiju, neka ne sjeda dok ne klanja 2 rekiata. Pa je došao ovaj ashab, klanjao je 2 rekiata, ali je klanjao brzo. Ali nije Imam Nevevi spomenuo ovaj hadis zbog toga. Spomenuo ga samo i zbog nazivanja selama. Pa je došao taj čovjek, nazvao selam Božjem poslaniku. Božji poslanik mu odgovorio i kaže Božji poslanik, irđa, fa salli, fa inneke lem tu salli, vrati se, klanjaj, ponovi namaz. Nisi klanjao, ono malo prije se ne broji. Toliko si brzo klanjao da se to ne broji. I mi danas kada ukažemo nekome na grešku da brzo klanja, ljudi se ljute i kaže, otkud vama pravo da vi nečiji namaz proklazite neispravnim. Imamo pravo jer smo ga uzeli od Božjeg poslanika. Božji poslanik kada bi vidio ljude koji brzo klanjaju, rekao im, vrati se, klanjaj, nisi klanjao, ne broji se, prebrzo si klanjao. Pa ovaj ashab, znači dolazi u džamiju, klanja 2 rekiata, sjeda kod poslanika, naziva mu selam, Božji poslanik mu odgovara na selam i kaže, idi vrati se, klanja, nisi klanjao. Pa je otišao, ponovo klanjao i ponovo sjeo. Tu je, blizu, vidi ga. Pa je nazvao selam, pa mu je Božji poslanik odgovorio na selam i opet mu rekao, vrati se i klanjaj, ti nisi klanjao. Pa se to ponovilo 3 puta, da ga je 3 puta vraćao, 3 puta dolazio i 3 puta nazivao selam Božjem poslaniku. Nakon toga Božji poslanik spomenuo i kaže, kada mu je ovaj čovjek rekao, Allahu poslanik, ja drugačiji ne znam. Pa kaže Allahu poslanik, kada doneseš početni tekbir, prouči nešto od Kur'ana, nakon toga otiđi na ruku, pa se potpuno smiri. Nakon toga se vrati na qiyam, pa se potpuno smiri. Nakon toga otiđi na seždu, pa se potpuno smiri. Pa se vrati sa sežde na sjedinje, pa se potpuno smiri, pa učini potpuno drugu seždu. Znači na svakom ruknu u namazu obaveza je da se čovjek smiri. Svakako to je jedna dodatna sporedna korist iz ovog hadisa. Ono zbog čega Imam En-Nevevi rahmetullahi alejhi citira ovaj hadis jeste činjenica da čovjek ako sretni nekog, nazove mu selam, pa se odalji i vrati, propisano i lijepo je da ponovo nazove selam. U 860. hadisu od Ebu Hureyre stoji da je poslanik alejhi selam rekao, kada neko od vas sretni svoga brata muslimana, neka ga poselami. A ako ih nakon toga rastavi neko drvo, zid ili kamen, pa se opet sretnu, neka mu opet nazove selam.
Kaže, kada neko od vas sretne brata muslimana, pa mu nazove selam, pa idu pješači, pa ih rastavi zid ili drvo ili kamen, u današnje vrijeme je to auto ili nešto slično tome, opet kada se sretnu, opet jedni drugima neka nazovu selam. Nakon toga, kaže se u poglavlju, pohvalno je nazvati selam prilikom ulaska u svoju kuću. Kako neko ne bi shvatio, kao što smo mi malo prije spomenuli, da je nazivanje selama eksplicitno vezano samo za situaciju kada neko odi nekom je drugom i sretni nekog drugog. Ne, i kada uđeš u svoju kuću, nazivaj selam zbog blagoslova, beričeta, zbog sevapa koji su spomenuti i zbog plodova i koristi koje je Allah poslanik spomenuo zbog nazivanja selama. Pa treba da odgajamo sebe, svoje porodice, svoje supruge, svoje majke, svoje očeve, svoju djecu, da kada god uđu u kuću, bez obzira, bili su u džamiji, bili su u školi, vratili su se iz prodavnice, uvijek da nazivaju selam prilikom ulaska u kuću. Kaže uzvišeni Allah, a kada uđete u kuće, vi ukućane njene pozdravite pozdravom od Allaha propisanim. Pa smo citirali već jednom ovaj kuranski ajet iz kojeg Imam En-Nevi želi da uzme propis i potvrdi da čovjek i treba prilikom ulaska u svoju kuću da naziva selam svojim ukućanima. Od Enesa radijallahu ta'ala anhu u 861. hadisu se prepovijeda da mu je Allahu poslanik rekao: sinko moj, kada uđeš u svoju kuću, nazovi selam ukućanima, to će donijeti blagoslov i tebi i njima. Enes je bio sluga Božijeg poslanika, ali salatu wasalam, pa mu je Božji poslanik preporučio i kaže: o sinko moj, kada uđeš u svoju kuću, ne u tuđu kuću, poselami ukućane selamom, kaže, to će donijeti blagoslov, blagostanje, beričet i tebi, a i tvojim ukućanima. Nakon toga 862. hadis od Enesa radijallahu ta'ala anhu u poglavlju nazivanje selama djeci. Od Enesa radijallahu ta'ala anhu se prenosi, prošao je pored djece i nazvao im selam. A zatim je rekao, ovako je postupao Allahu poslanik. Hadis bilježi Buharija i Muslim. Enes, opet sluga Božijeg poslanika, živio je sa poslanikom 10 godina, pa jedne prilike naišao pored djece pa ih je poselamio. Pa onda za ljude koji ne znaju zašto je on to učinio, pojasnio i kaže, ovako je radio Allahov poslanik. I on kada bi prošao pored djece, nazivao bi selam. Pogledajte opet savršenstvo i ljepotu Islama. Čovjek, znači iako je stariji, on uvažava, respektuje djecu. Ukazuje im da oni imaju svoje posebno mjesto kod njega, nailazi pored djece, esselamu alaikum, kako se djecice, šta radite i tako dalje. Pa je od sunneta da znači i starije osobe kada naiđu pored djece da ih poselami islamskim pozdravom selamom. U 863. hadisu od Sehla ibn Sada radijallahu ta'ala anhu se prenosi da je kazao: među nama je živjela neka žena, starica, koja je sakupljala repu i zajedno sa malo ječma, ona bi to izmjela i kuhala bi u loncu. Kada bismo klanjali džumu namaz, počeli bi se razilaziti, nazivali bismo joj selam, a ona bi nas time častila. Pogledajte, Imam En-Nevi citira ovdje hadis koji indirektno ukazuje na to da se naziva selam ženama koje su starice. Spominje on propis da jedna žena bila koja bi znači sakupljala repu, uzela bi, samljela bi malo ječma, sve bi to svarila zajedno, pravila bi kao neko jelo, kao neku kašu, i kada bi ljudi klanjali džumu, prolazili su pored nje i ona im je to grabila i davala, ali kaže Enes, odnosno Sehl ibn Sad, pa bi mi prolazili pored nje, selamili bi se sa njom, nazivali bi joj selam, a ona bi nama dijelila tu hranu. Pa iz ovoga uzimamo da su ashabi Allahu poslanika, alejhi salatu wasalam, da su starijim ženama nazivali selam. Nakon toga, od ashabike koja se zove Ummu Hani, od Ummu Hani, kćerke Ebu Talibove, kazuje se, u danu osvajanja Mekke došla sam kod vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, a on se kupao. Dok ga je Fatima zastirala komadom platna, nazvala sam mu selam, pa je spomenula cijeli hadis. Ovdje vidimo propis
da i čovjek ako se i kupa, mi smo rekli nema smetnje nazvati čovjeku selam i kada klanja. On će odgovoriti i šaretom ruke ili znači klimanjem glavi. U ovom slučaju ova ashabika došla je, Allahov poslanik se kupao, u to vrijeme se ljudi kupali na način da neko drži platno, on se iza platna kupa. Pa je vidjela Božijeg poslanika, vidjela mu je glavu iza platna, došla je ova ashabika, pa je nazvala Božijeg poslaniku, alejhi salatu vesselam, selam, pa uzimamo iz ovoga propis da žene mogu nazvati muškarcima selam, a isto tako i u stanju dok se čovjek znači kupa, da nije sporno da mu neko nazove selam i da on odgovori na taj selam. Nakon toga od Esme bint Jezid radijallahu ta'ala se prenosi da je rekla: vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem prošao je pored nas, skupini žena, i nazvao nam selam. U Tirmizinoj verziji spominje Allahu poslanik alejhi salatu vesselam jednog dana prošao je kroz džamiju u kojoj su sjedile skupina žena, pa je poselamio pokretom ruke. Ovaj hadis smo već jednom citirali i već jednom komentarisali. Imam Nevevi ga je spomenuo ovdje kako bi potvrdio da je Allahu poslanik nazivao skupini žena selam, tako da čovjek, musliman, vjernik, ako naiđe pored skupini žena, nema nikakve smetnje da tim ženama nazove selam. Nakon toga dolazimo do jednog posebnog propisa, inšallah već time privodimo kraju ovo naše druženje. Od Ebu Hurire radijallahu ta'ala prenosi da Allahu poslanik alejhi salatu vesselam rekao: nemojte prvi židovima i kršćanima nazivati selam, a kada nekog od njih sretnete na putu, stjerajte ga na njegov najuži dio. Prvi propis ovdje jeste da je Božji poslanik rekao: nemojte nazivati prvi vi kršćanima i židovima selam. Ako oni nama nazovu, doće nam propis u drugom hadisu kako ćemo im odgovoriti. Znači musliman naziva selam muslimanu. Neće prvi nazvati selam kršćanu ili židovu. Kaže Allahu poslanik u ovom hadisu kojeg mnogi nekada neispravno razumiju. Zašto? Zato što ga ne uzimaju ga u kontekstu života Božijeg poslanika. U ovom hadisu kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, kaže: a kada nekog od njih sretnete na putu, stjerajte ga na njegov uži dio. Nigdje nije zabilježeno da je Božji poslanik kada bi išao i u susret bi mu išao neki židov ili kršćanin, da bi ga Božji poslanik zgurao, već ovim hadisom se želi kazati, jer tako moramo shvatiti hadis u kontekstu života Božjeg poslanika, da ako se desi da ćemo doći na jedan uzak dio puta, a mi idemo iz jednog pravca da ide ili kršćanin, židovi, mi ćemo proći pa da onda on prođe poslije nas. Tako je spomenuo šejh Usejmin rahmetullahi alejhi u komentaru ovog hadisa, jer nigdje nije zabilježeno da je Božji poslanik alejhi salatu vesselam prilikom hodanja, znači kroz Medinu, ako bi naišao neki kršćanin, židov, da bi ga on gurao u ćošak. Nažalost, neki ljudi i su pogrešno shvatili ovaj hadis. Nakon toga, od Enesa radijallahu ta'ala se prenosi da Allahu poslanik alejhi selam rekao: kada vam sljedbenici knjige, kršćani, židovi, nazovu selam, vi im odgovorite riječima ve alejkum, i vama isto. Znači rekli smo, musliman će nazvati selam muslimanu. Neće nazivati nevjernicima selam, može ih postaviti na neki drugi način, ali ako oni njemu kažu esselamu alejkum, on će kazati wa alejkum. Tako se odgovara. U vjerodostojnom hadisu je zabilježeno da su židovi došli kod Božjeg poslanika pa su mu kazali esamu alejk. Bez slova l. Esamu alejk, smrt tebi. Pa im je Božji poslanik odgovorio i vama wa alejkum. Znači ono što vi god meni nazovete, i vama tako da isto budi. Na kraju, od Ebu Huriri radijallahu ta'ala anhu se prenosi, odnosno od Usame radijallahu ta'ala prenosi da vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem jednom prilikom prošao pored skupine u kojoj su bili izmiješani muslimani i nemuslimani i židovi, pa im je nazvao selam. Znači nema smetnji da čovjek ako naiđe pored skupine u kojoj ima i muslimana i nemuslimana, da naiđe i da toj skupini nazove selam. I zadnji propis večeras, pa ćemo ako Bog da sljedeće sedmice nastaviti o propisima koji govori o znači traženju dozvole prilikom ulaska u kuću. Posljednji hadis od Ebu Hurire radijallahu ta'ala se prenosi da je rekao Allahu poslanik alejhi salatu vesselam: kada neko od vas dođe na neko selo, neka nazove selam, a kada ustane želeći da ode, neka opet nazove selam, jer prvi selam nije ništa važniji od onog drugog. Na početku ovog predavanja smo spomenuli da je to jedna velika nepoznanica, zapostavljena stvar kod velikog broja muslimana.
Oni muslimani koji nazivaju selam, na njih mislimo, znači propisano je vjernicima da kada dođu kod nekoga, da mu nazovu selam. Kada izlaze od njega, kada se sa njim rastaju, da opet nazovu selam na način kao što ga nazivaju prilikom dolaska Esselamu alaikum i odgovara se wa alaikumu selam. Znači propis koji nažalost zapostavljen kod velikog broja muslimana da prilikom odlaska iz sjela, prilikom rastajanja dvojice ljudi, da je propisano da se naziva selam. Molim uzvišnog Allah subhanahu wa ta'ala da nas učesti na putu istine, da nas poduči propisima ove lijepe, divne vjere Islama i na kraju subhaneke, Allahumma da bihamdike, ašhedu in la ilaha illa ente astaghfiruke wa etubu ilejk. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي